Халқара ilmiy konferensiyalar Ишес музейінің бинасында өткерілді ки, оны Қырым тарихи музейі қорығы ве Шахабуддин Марджани адында тарихи Али оқу йұртының мемориетлері тешкіл еттілер. Бұндан ғайры мерасимде бір sıra медени муэссиселерінің векіллері болундылар. Конференцияның тамам башында Қырымның мұсафыры Рафаэль Хакимов қадими вақытларından берлі татарларының тарихы адлы китабының 4-ші бабыны тақдым етті. О қайдетті ки, әсерде Қырым, Қазан, Себер ве башқа татарларының тарихи бірлігі көстерілі. Бұның бастасы ise Алтын Орду devletidir. Тарихқа нисбетен sevgini aşlamak için en kence okuyucularga oyuncak kitapları ve komikslerini istisal etmeye mümkün. Büyüklerinin dikkatlerini ise celp edebilgen tarihi filmlerini çıkarmaya gerek ve bu işler amelge geçirili dey Hakimov. Ну, на самом деле, вот комиксы, детские книжки – это наша как бы общественная работа, это вне того, что положено нам по уставу. Да? Мы академическое учреждение, но мы прекрасно понимаем, что как бы от этого мы не можем быть в стороне. Поэтому мы участвуем в создании музеев, да? Мы участвуем в каких-то форумах, даже детских. Ну, сегодня, конечно, интерес, он включен в тематику. Татарстан курирует Бахчисарайский район, поэтому уже на телевидении везде это все звучит самым таким активным образом и воспринимается как единый татарский мир, в котором есть Крым. И народ возрождается, возвращается. Қырымлы иш адамы, яни Мухаммед Алибей Сулейманов Қырым татар миллетінің актуаль тарихи суаллері конференциясында ғайет мерақлы бір марузаны тақдым етті. Оның ilmi тақиқатларына қол тұтывы фондының тешкіл етілмесі ақында лейхасы илим адамлары ве проектлеріне maddi yardımını көз огынде тута. Яни сізін ғайеви ішлеріңіз олса, ләкин олардың инкишаф етілмесі үшін пара тапылмаса, махсус фонд қолайлық ете біле. Batı hükümetlerde, bütün Batı hükümetlerde hükümet olmasa bile ilmin, marifin inkişafı için mekanizmalar var. Bu inovasyon olsun, bu araştırma enstitüleri, araştırma vakıfları, fonları olsun. Ama maalesef bizim eski Sovyet hükümetleri mekanlarında bu tür çalışmalar güzel inkişaf etmedi ve çalışmaydı. Bizde ilim genelde devletin finansmanına bağlı. Böyle oldukça da tabii ki bu pek yaxşı şekilde gelişemez. Bunu düşünerek arkadaşlarla bu konuda çokça toplantılar yaptık, konuştuk. Merasimde çıkışta kendi maruzalары ile bulungan 30'dan ziyade iştirakçilerinden gayrı, onların işlerini kıymet kesebilgen misafirler de bulundular. Onlardan bizim belli erbabımız, Milli Hareket'in veteranı ve tarihçi Ayşe Sitmuratova konferensiya hakkında böyle dedi. Men tarihçi olara, tarih hakkında konferensiya mı, yoksam sohbet mi, yoksam bir kruglый stol mu? Bu men tarihçi olara men için bek mühim. Bir adam bütün dünyanın tarihini bilmez. İmkan değil. Bilemen dese de vakit yetmez. Bugün berde tarihçiler toplaştı ve biz özümüzün bilgimizмен başkasымен paylaşamız. Şüphesiz bu konferensiya devamında bahsetilgen meseleler ve teklif etilgen gayeler milletimizin ve aslında bütün insaniyetin geleceğini tesir eter. Çünkü öz geçmişini unutmagan birisi öz geleceğinden sahip çıkacak. Sidamet Ali Usta, Alisher Alimov, Бахчисарай, haberler.